Shalom, salam melambi syuluk solanasang. Selama sitamu ulen duit renungan harian Toraya allo Senin tanggal 6 bulan talu tahun 2020 talu. La tarangi la tananong tu kadana puang matua lantai melambi totemo ta palaku patunduan ta sambayang. Wambe kilan kada tuan suruga melambi totemo puang rampokan dio tingayo malabi mi maakure sumanga tu minto na kamasokanan mi minto na pakaborok mi lan minto sula pakatuangki totemo puang la kibasa omo tu sangtan ka dalam may sura madatung mi mengkarang mo komi opuang penamasalo deno pa niate kadami la kirangi maleso lagi pake tuo si turu lalan pak porayami kure sumanga puang sadiamu kan la maaperangi lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Ia tu kadan na puang matua mangka dipasaka alam may Mika pasal 7 angka 10 apa saya lako angka 20 nia tu lako pak perangnya ia motu angka 10 karua saya lako angka 20. Nakua tu kadan na puang matua mindara tu kapenomban susi kamu tu umpagari kakadakian sia umpabokoi kapatodo tintingan na mana torona pa tu tang unan na kasengkian na tontong say lakona sangadin na umpo paiman kamasokanan manasapuang laung kamasipole ki sia ia mola ululu itu mintu kakadakian ta manasa lamitibe tumintu kasalangki rokko tasik mandalan lami patiruan Yakub tu kamarurusan sia kamasokanan lako Abraham susi tu sumpami dolo-dolona lako nenek to doloki. Amin. Syulo solanasang nakwa tu ulun na pananungan ta puang ungkambi taun na puang ungkambi taun na Syulo solanasang manasa lendu umaparri na ditiro teme tondok sia to Buddha kita emitu tau ulopian di belana ya tu to dianga ma lopian silele motang maruru sia ya pole emo ompogo apa kadake susi moto tua agan ulambi to Israel sang tintimo domba salamba salao lalu pangala belana nasa biangan mo to makambi na ia tu arung mak tuntun bang sia tu toma apolai salu untarima pakpe sia tu mai toka puata bang namasiri umpokada pak porayan kalena susi moto tu tau ia to mai unnalai tu apa nakaduangi syulo solanasang modong penana Nabi Mika untiro iti agan dadi lako taun na puang tu salak lalan mo belana memala mo lako diata tu na penombai to kanaan sia labi na satuanan mo tu tolino anaya tu puang matua masambayang mitu Nabi Mika umpal akui lako puang matua kumua de itu anna puang kalena mo mendadi to maakambi na anna tuntun ni sule tu taun na lako alalan malolo nakanasay Nabi Mika syulo solanasang kumua puang matua man na tumaadin ulendokan ni temetau anna pasule lako dandanna situru pak porayan na puang matua ya tu umparampoi ukungan belan nakamakarasan na puang matua duka ya la ulendokan ni diomai ukungan iya to situru tu kada mangka na lampak kalena syulo solanasang inang manasa ia tu puang sumpu mamase sia liu kaboro lako tonna ta anna eloran taun na salamba salau butung to tanga dipoina inang naparampoi ukungan tu to makara sia batuk apa ya duka ya la ulendokan ni situru kamasukanan na kisule masusoran renge
anna mengkara apa laku kalena. Ya mutos dulu solanasang sipatu ki tontong mengkaula lako puang. Manasa Buddha kamalamanta sia katang palambiranta. Apa iya ke tontong di kamali tu kapeng katobaran manasa puang matua tu sumpu mamase la ulendokan ki situru pa akaborona. Amin. Tatole mas sambayang. Puang matua kure sumanga puang kadami mangka mo kirangi mangka mo kinanu. Deno pa niate kadami puang la menalainan lan mata pa perangingki angki pake tuo situru lalan pa porayami. Kure sumanga mintu pakaboro mi puang lako kami masola nasang. Kisorongan te mintu agan katuang kit lante allo marasan kipatu kamu umpoisen ni puang. Pakarri mitu salah budangki lan sangan na puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Rampo mo inde to tupa nandungan talan temelambi to te musulu solanasang salama lako kita mintu solanasang pantan-pantan ki umba-umba dini torro. Salama melambi.